olan talantlı, ciğerli, mutlu akımlarıyla Türkiye Respublikası'ndan gelen, Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen şairlerimiz, Türkmenistan'dan gelen akımlarımız, Türkmenistan Cumhuriyeti'nden teşrif eden genç şairlerimiz. Erkin Yolu Kaçırmak'ta Ayıp Oğlu, Sabrın Kurtuluğlu, Ayzat Tülayverdi yönetene Bülüm Kadısayeva. Şehir Hamledetten 48 yaşına çeyinki 30 akımda çıktı. Toplam kardeş 7 ülkeden 18 Ankara'dan el yaşa. 60 asıyday döreyim olaydan çıkıp dereceğe çirkin çılında ile candan dönür. Эми биринчи жолу ошо Түрк дүйнөсүнүн жаш акындарынын фестивалин өткөрүп атабыз. Бизде бул салттуу фестиваль да биринчи фестиваль Оштон старт берип атабыз. Экинчиси эмки жылы Азербайжанда болот. Анан ошол фестивалыбызды биздин улуу акыныбыз, залкарыбыз Жоломамовдун ысымы менен байланыштырып, мааракесине байланыштырып бул жерге бардык 7 өлкөдөн келди. Мажарстандан келди, Венгриядан тартып, жана айттым го, Алтай тоолорунан тартып Дунай дарыясына чейинки жашаган, географияда жашаган акындар келди да. Анан жаш акындар келди. Бул өзү өтө символикалуу, жолуна kadar жаш кезинде өтүп кеткен да. Бул жаңы бир адабиятта бир желди, жыл аргыны алып деген ойдобуз. Бул фестивалдын төлүгү түз болсун, ошол жаштарыбыз ушул байыркы Ош менен бир гана өзүн ырын окубай, байыркы Оштун тарыхындагы, маданиятындагы, элиндагы, салтындагы көрүп кетсин. Ал дагы чоң жеңиш болот да, фестивалдын чоң жеңиши ошол болот. Поэзия майданына ағзу қалайбыз. Фестивальға келген қонақтарымыз өтіштіктің көп түрді палитрасын көріп, көңілі толып кетеді деп мен ишенемін. Фестиваль мазмұнды жана ийгиликтүү өтсүн. Республикасының мамлекеттик катчысы Иманкулов Марат Муканович келди.